živimo u tehnoinformacijskoj revoluciji. Naša osjetila za prirodu, svemir i bezuvjetnu ljubav izgubila su utrku u potjeri za moći, statusom i novcem. 4000 godina ranije na tlu Istarske zemlje živjele su civilizacije koje su štovale prirodu, sunce i zvijezde, održavale kultove i gradile megalitske spomenike nalik Stonehenge-u. Danas te civilizacije smatramo primitivnima, no čini se da su one znale nešto više od nas. Marko Pogačnik, Korado Korlević, Drago Plečko, Davor Šišović, Damir Stojnić, Marijan Vejvoda, Semir Osmanagić i Zaza Stefanović Kamencin u filmu Mladena Đakovića i Roberta Bezbradice. Zmajeve linije. Istra i planet Zemlja, kakve još niste doživjeli.